عرش والیا میانی ماجدگارہ تمس تی مغفرت یا اللہ تمام ارواحن مغفرت یم گام کن تمام ارواحن مغفرت یا اللہ یمن ناو ہیو تمن دی مغفرت یمن ناو ہیو دنیا مزرائی تمن مغفرت یا اللہ دور پیٹ نوجوان آمت یہندین ارواحن مغفرت سون طالب علم مختار احمد بٹ محمد عامر بٹ تمن دشونی بچن قبر پرنور قبر بناوک چندک باغ یا اللہ یمی علاق کن ارواحن مغفرت یمی جماعت کن ارواحن مغفرت لاز کرنار از گلزار خدایا آسی کن خدایا آسی کن بارے دری سکے تیب چھوس رد چار کرد دری سکے تیب چھوس یا اللہ محمد رمضان ملک شکری اولاد بیمار تسکر شفا یا اللہ کرن محمد رمضان ملک غم مز آزاد عبدالرحمن خان سال گرس مز بیمار دل شادہ یا اللہ کرن تم مصیبت مز آزاد آگاہ کرن تم غم مز آزاد بے کرس تمیز حیر بابستی مغفرت یا اللہ تمیز حارستی کرس مغفرت کیا جی خدمت گزاری شکرن یستی توتن ایون آگ گیا میں بیاگ گو یمتی توتن واتن چھتی منتی شو خدمت کرن یا اللہ تہنین تمام ارواحن مغفرت بیکر عبدالرحمن خان اسماعیل اسماعیل مغفرت یمی جماعت کے نروان سان خدایا آسی کن بارے مزرد دری سکے تی بچوس رد چار بس چوک لا چارنی ہون چار چوک لا چارنی ہون چوک وارنی ہون دل نوازا چوک خس تن کرنی دست گیرے چوک خس تن کرنی دست چوک بس تن دیوانی رس اس خدایا گمن چھم لیدی کمید بے نہائی خدایا گمن چھم لیدی کمید بے نہائی بدل دید دم از انائے خدایا بدل دید دم توائی میں اب دارس ناب کارس چمن کارس کادش اساری شابدار چھنا تیل کروا آلاو تلا آت مصرائیو آج چھنا مانگوین رہا واز چھو تو جمعان بیٹھتے بوزن بار بار بوزن بوزیو بیئی مگر کم از کم کریو مانگ مانگ آز یت رز پانو حضور اس مانگن اللہم اغفر لی حضور اس مانگن امت اس کرو وائیل اس پانی خاطر آئیس مانگن اس کوتا گس مانگن کڑیو آتے ہیں بردہ اغفر ذنوبنا یا غفار
اس دور ایوبنا یا ستار اغفر ذنوبنا یا غفار اس دور ایوبنا واہ ضرورت یہ مثال سکڑیت نیبر زیدنا رزقنا یا امیک مانے گو خدایا سانس رزقس کر ہوریر ہے امیک مانے چھو خدایا سانس رزقس کر ہوریر کس آو وچھت بیوری کس آسیت مجلس میں کس آس قبر اندر اگر رزقس ضرورت چھو خدایس منگیو یس منگنی چھو آمد رزق من چھو مات کڑیو نیبر حلم دریو پنی خاطر تی منگیو پنیس عیالس تی منگیو آس دبز عرش والا سانین عمرن کر برکت سانس رزقس کر ہوریر سانس اہل و عیال سان زدنا رزقنا یا رضا اکو یا لو ساری زدنا وائی ودن ودن کریوالو زدنا رزقنا یا رضا زدنا رزقنا یا رضا زدنا رزقنا یا خدایا سانس رزقس کر ہوریر سانین عمرن کر برکت آز دی رزق برات آز دی روزگار برات اہل و عیال سان آز کر کماؤ من آزاد آز کر پریشانیوں من آزاد آگ میانیا یم بیمار تمن شفا حاضر بیمارن شفا سائل بیمارن شفا لا علاج بیمارن شفا در مجلس یز بیمار تا شفا حاضر منجز بیمار تا شفا مگیو زدنا رزقنا زدنا رزقنا زدنا کنا یا واہ زدنا ارحم حالنا یا یس یس پروردگار اس منگن جو خدایا سانس حالس کٹ کر رحم شاہ لکڑ کات خدای کر سانس حالس پیٹ منگو ساری ارحم حالنا یا رحم ارحم حالنا یا منگو ارحم حالنا یا واقبل توبہ مگر گوڑ بوجو واقبل توبہ قبل الموت آئی خدای یلیس مرو مرن بوڑ دیس توب کرنک توفیق مرن بوڑ کرج سون توب قبول بیا توب مود گناہگار مود قبر من تجوز عذاب عمر دج نارس امی جز دبن واقبل توبہ کلمات اے پاک تو منزہ خدای مرن بوڑ کر سون توب قبول یا اللہ یم جوان چاہنے بارگاہی میں اتنے برکڑت عرش والیا کھتیا لوک ادی من ستم آرام مز بسترن مز مگر یمو ژھن بستر ترٲیِتھ یمو کوٚر نیت یم آئی یتھ شب برٲژ اندر خدایا ژےٚ چھی زارٕ پار کران ییٚلہِ نہٕ ژٕ دیٖہکھ معٲفی پتہٕ کُس دیٖہکھ اتھ چھُنہٕ شک کانٛہہ اسہِ گٔے گۄناہ أسۍ چھِ تسلیٖم کران اسہِ گٔے گۄناہ مگر أسۍ آیہِ باز أسۍ چھِ ژھانڈان توبہٕ معٲفی ژھانڈان مغفرت ژھانڈان عفو ژھانڈان ژےٚ چھُے عفو کرُن پسند معافی دین چھے عرش والیہ کرک نا سانین گناہن مغفرت
یم جوان بزرگ بچ ماج بین گرن من ات دار یا اللہ سارنی گناہن مغفرت خدایا سائی گناہ مٹاو واقبل توبہ قبل واقبل توبہ یا غفرانک واہ واہ یا غفرانک امیک مانے گو خدایا مرن پد کرزی اس مغفرت یار دوست ان قبرن پیڑ تم دبین خدایا ایمن سانین یارن گر مغفرت مگر گوڑ منگیو تمی بوٹ پروردگارس پروردگارا مرن پد کرزی اس گناہگارن واقبل توبہ قبل یا غفرانک بادل انت الہادی پڑھو ساری انت الہادی امیک مانے گو انت الہادی اے ربا چیچک ہدایت کرن وول انت الحق اے ربا چیچک پوز خدای اے ہدایت کرن والی ربا آز کر اس بد ہدایتن ہدایت آز بے نمازن ہدایت آز گناہگارن اسلوک ہدایت یا اللہ گناہگارن ہدایت بے نمازن ہدایت انت الہادی انت الہادی لیس الہادی اللہ امیک مانے گو انت الہادی چیچک ہدایت کرن وول انت الہادی لیس الہادی کہن چن ہدایت کرن وول اللہ ہو مگر چی خدایا یل وی چیچک ہدایت کرن وول یم نوجوانا یا اللہ کرک آز اسلک ہدایت بے کڑی وات نبر اسی آلو کرن ربس دبن اسی اب داراس ناب کارس شمن کارس کیا جائے آبو سید برید گناہو سید برید غلطیو سید برید کل پیٹ سر تا پاش گناہ اس ولید وجود اس امیش آلو کرن پروردگارس اے ربا میں آب دارس ناب کارس شمن کارس اگر باسن جو پنن پان آبدار ہے سُدھ گو آبدار یم نماز چھن ترائیت سُدھ گو آبدار یم کسون حق کھو سُدھ گو آبدار یم غلطی کر یم بد کرداری کر شراب چون چرس چون برج نظری وچن کنسی بینی کنسی کوڑی یہ چھو آبدار یہ چھو مجرم بنیومت پیش پروردگار امی یو ندامت اسمن جوانو آج شب برادت کر نبر دبس میں اب دارس ناب کارس شمن کارس ساری اب دارس ناب کارس شمن کارس توائی اب ساری کب کرتا یم آب سہری کب یا اللہ شب دارن آبن پرد پوشے آز کوڑی محلن پرد پوشے من لول والن یری آگ میانیا از کر گمو من آزاد آز کر بیمارن شفا حاضر بیمارن شفا سائل بیمارن شفا لا علاج بیمارن شفا ملک کشمیر کس نارس گلزار من باغ والن یری
یری اس حج نئی زراعتک بہار یت علاقس حج نئی زراعتک بہار یمن مال سٹورن مز یا اللہ تینس مال سوز رز خریداری یا اللہ تم باپر کرک آباد یا اللہ یہ چی واریا باپر یہ مجدار لوگ شاہ حمدانس مدد کرن یا اللہ ناو کدیانو دیمو خدایا کرک از نارس گلزار یا اللہ میں چھ دلس مزی کدیا چیت مز یہ مجھ مدد کرن کھپیا لول ول یور مدد کرن یت جامع مسجد لول برن قدم سخن درہمے یت جامع مسجد آباد تھاون دارالعلوم آباد تھاون یا اللہ تہن خان آباد یت علاقس یری آگ میانیا آز سے شب برات آز کرز اس غمو من آزاد آتے کڑیو نیبر عرش والا یم دی بیمار تمن شفا حاضر بیمارن شفا آسائل بیمارن شفا اے ربا کی پتہ چھن یت محفل من کس کس بیمار مگر ژٕ زانن عرش والی خدای آز بخش سانین مرزن شفا روحانی جسمانی مرزن شفا سون عیال بچاو لا علاج بیماریو نش آز تھاو داجو نش بے خبر آز تھاو مرزو نش بے خبر سیم یار دوست بچاوک بیماریو نش یا اللہ اسی موسوم بچی انیسا بیمار یا اللہ تمیز بچی دی بخش شفا یا اللہ شفائی کامل کرو صدا پروردگارہ محمد صادق شیخ ذکر شفا یمی علاقین بیمارن شفا یمن حاضرن یمن زیر نظر بیمار یا اللہ تمن بیمارن شفا آگا سانین عمران برکات اے ربا عمران گر برکات رزقس کر ہریر اے ربا اس دی ماہ رمضان استان وات توفیق اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الى رمضان وبلغنا الى رمضان وبلغنا الى رمضان خدایا ماہ رمضان تھا بار بار نصیبس پروردگارہ یہ ماہ رمضان تھا بار بار یت جماعت از نصیبس عرش والیا کر یہ جماعت چن عمرن برکت اد کڑیو نبر جوانو آزا کرو پروردگار عمرن برکت آز کرن تمی ڈوین کس بچس تی مغفرت موسوم بچوس 17 وہر پروردگار کرنس قبر پر نور علی محمد گانے استاد یم زندار لومس ویت یم 10-14 وری برابر مدد کرن اللہ تعالیٰ کرن تمس تی مغفرت محمد آسی پودر والیک لکھٹ نوجوان بوزن پروردگار از کرنس مغفرت کویم سبو سود ساد اللہ تعالیٰ کرن تمس تی مغفرت پروردگار تہذ قبر بناو جنتک باغ تمام ارواحن کر مغفرت یمی جماعت کن ارواحن سال یم جماعت کن ارواحن سال سانین ارواحن سال یت محفل من واریاہن بائی درمت لکٹی یارس رومت یار بینن رمت بائی بایا رامچ بینی یا اللہ کرک مغفرت یا اللہ کرک مغفرت یا اللہ کرک مغفرت گل گھن کنس گھن ناو کتیا ہم بہ اگر اک ناو ہمو رات گھس ادا البتہ مین جملہ ون کنس کنس ذہنس مز یاد پیون اللہ تعالیٰ کرن تمام یم جماعت کن ارواحن مغفرت یم تہ نیت آسنو دلن مز بوئی بینی کنس مول موج نیت تھیو اللہ تعالیٰ کر تمن سارنی مغفرت یم جماعت کن ارواحن مغفرت اللہ تعالیٰ بنین تہذ قبر جندک باغ ربا ولوک پنہ رحمت سید ولوک پنہ مغفرت سید اوترس بینی آخیت پریس چکس پیٹھ تم تیسے مدد کرن زبچ تمس بین تم سات تمس بچہ شکمس مز یم سات سا گزرے بچ تہ گزرو سا بین تہ گزرے اللہ تعالیٰ کرن تمس بین تہ مغفرت تم سز قبر تہ بنن پر نور یم جماعت یم تہ ارواح آسن یا اللہ تمن مغفرت یمن کہیں فاتح پرن خدایا اچھی معلوم تہذ قبر بناو جنتک باغ
یم گامک اک جوان ترے بچہ تمس جاہد احمد ناو اللہ تعالیٰ کرن تمس تہ مغفرت عبدالرشید انعام صبن مول تمس تہ مغفرت اتھے پٲٹھۍ ٲسۍ واریاہ اللہ تعالیٰ کرن تہذ قبر پرنور سانین اسلافن سان یم جماعت کن ارواہن سان عبدالحمید وگے امس مول درمت تمس تہ مغفرت مامو وگے پیو مے یاد سوز اکثر پڑھن یتی نماز سوز تتہ مسجد مز پڑھن سوز یور یوان محبت سان اللہ تعالیٰ کرن تمس مامو وگیس تہ مغفرت لچھ چچ گھر واجین درمز تس تہ مغفرت محمد مقبول پھلیس گھر واجین درمز تمس تہ مغفرت تمام ارواہن مغفرت آج منگنچ رات یہ محمد یو پڑے پتہ پتہ آسان پھیران یہ بہ ونان چھس تہ کران اللہ تعالیٰ کرنس تمن بائن دون مغفرت بے کرنس ماج تہ مغفرت پروردگار یہ واریاہ یہ واٹھک شوکت صاحب آمت امس چھس بہ ونان یور کت اچھی دارالعلومس پھلن چیز ضرورت گردن چھن پھران کی اللہ تعالیٰ ہینس رُت بہار اللہ تعالیٰ کرنس نارس گلزار شاید گزریو امس ہیرباب یہس کن ہش اللہ تعالیٰ کرن تمس مغفرت تم سز قبر تہ کرن پرنور باقی یار دوست واریاہ کتہن ناو ہمو یم یوت یوان اللہ تعالیٰ کرنو تمام ارواہن مغفرت ربا کرو قبر پرنور کڑیو ساری اتھ نبر بس پروردگار آز بے روزگارن روزگار آگ میانا آز بے مارن شفا آز بے اولادن اولاد آز ملک کشمیر کس نارس گلزار آز یت جماعتس نارس گلزار یا اللہ ہر پورک جوانا ومس دراو مول یا اللہ تمس تہ کر مغفرت یا اللہ تمس قبر پرنور قبر بناول جندک باغ یا اللہ دور دور پیڑا یم لول ول آگ میانی یہنین ارواہن مغفرت اذکر جدن اجدادن مغفرت عرش والا ین والیو مصیبتو نش نجات ین والیو مصیبتو نش نجات آفات و بلیاتو نش نجات ید علاقہ سیری ید گام سیری یوتی ون والی آباد وسیلن میں شب برات آز رزقش برات آز روزگارش برات یمن جوانن عمرن برکت یا اللہ رزقس کرو گھرر اہل عیالستان آگا سینز عیالستان آز دارلوم شاہ ہمدان کامیاب یا اللہ یہ جماعت کامیاب یمن جوانن یاری ملک کشمیر کی نارس گلزار پروردگارہ یمن صحت خراب گمت محفل من سمت یا اللہ تمن دِ صحتش برات یا اللہ صحتش برات عافیتش برات آز تمام غمن رخصت آز پریشانی رخصت یا اللہ یم یت جامعس قدم سخن درہم لول برن مدد کرن یا اللہ یہنین گرن بر لول یا اللہ یہنین خانن بر لول یا اللہ کرنی محفل آباد یو دیون ویل آباد یمو یہ چائے تنن خضرن کا چیز کھانے کی مہمان تریش دامی کیا جنوکنی یا اللہ کرو قبول یا اللہ کرو قبول یا اللہ کرو نارد گلزار ونیو بڑی یا اللہ اتکیو نبر یا اللہ پرسناو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹاٹ نبی خدایس کس ناو یہ تمس نمنمت ناو مگر ربس کس ناو لگن زیادہ پسند اس ونن فرمونک ربس لگن خوش یل بند ونن یا اللہ نمنم تو ناو من خدایس زیادہ یون پسند یل بند ونن کیا بے ونیو لول سان اچھن گارس کرن آلو پنیز مالکز یم کائنات زین سون زموار ذات پاکی حضرت اللہ تمی لول ونیو مالکز کروالو میں شو امید نبی سن پاس لگو پھٹمز ناو بٹزاز
یُسا غم وول مصیبت وول بیمار وول یم تہ کم بے روزگار کریو نبر مال والیو مال چھ سٹورس من آلو کرس نیت تھو دلس من دپس مے چھ مال ہیوتمت ات گژھی مے رز خریداری آسی چٲنۍ خریداری کر خداے پانے آز ات چٲنِس مالس ژےٚ دِی نہٕ نۄقصان گژھنہٕ بڑِ ؤنِو یا اللہ یا اللہ آز سٲنۍ خانہ آباد آز بے روزگارن روزگار آز بیکارن رُت کاربار آز غریبن یاری آز لاچارن یاری یم طالب علم کامیاب دینی دنیای طالب علم کامیاب یمن باپارین دستگیری دکاندار آباد مزدور پیش آباد ملازم پیش آباد یا اللہ یمس یس پیش سو آباد یا اللہ یت جماعت یاری آسائی خان آباد یا علاق آباد یوت یون وال آباد بڑی ون یا اللہ لولن ون یا اللہ یا اللہ آز بیمارن شفا آز بیمارن شفا آغاز کر گمن رخصت آز دی گمن عدل بدل شد یا اللہ یم میان یار دوست محب ات دور 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 چیون بچس گناہگار بچس روسیا بچس نکہین مگر یم چیون توقع سان اے ربا آج چی گناہگار حلم دارد مگر یم آج واتر پیڑ بیقرار پراڑن یا اللہ یم آج انتظار خدایا یم آئی دور پیڑ یم جوان یم نیت چک یم عرضیت آئی یا اللہ آج یہ زن عرضی اندس کر خدایا یہ جماعت ایک حاجت کر روا یا اللہ ساج دارلوم شاہ ہمدان کم طالب علم کامیاب یا اللہ یم تد خدمت گزار یم تد معاونت کرن تہد عیال آباد یم یت جامعز آباد چی تھاون یم یت تقدو کرن سجاوٹ بناون سندر تعمیر کرن سندر یا اللہ تہد خان آباد یا اللہ یم جوان وینکینات دار دار سمن رات یا اللہ چگسی نکمی خزانس صدب اللہ تکنتو من رحمت اللہ میانی بند مگس ناو مید والمزراو حلم کوتا چھتن مدوڑ والان کوتا چھی رڈن بان آرچ زیب باگ راون وال کوتا چھی نن وال کوتا چھی نن ممندش ما شرماو تو چھن کھوڑی ما چھی یار وچن نا یار وچن ذکر خدا یزار بار یل نمیز مالک از دیکھ آلو پد کس دیکھ آلو بڑی وناز دپس یا اللہ بڑی ون یا اللہ آز یت جماعت از رزق سہورار آز بیمارن شفا آگاہ بی اولادن اولاد عرش والا بی اولادن اولاد یمو بینیو سوال دعا کرمت آگاہ تمن بینن سوز اولاد صالح یا اللہ یم بین نخوست تم آباد یت جماعت سم کوڑ نخوست تمن ڈیک سیزار خدایا تمن کر پورر عطا یم خریداری ژھانڈن تمن سوز رز خریداری یا اللہ یم مانجت داری تمن سوز رز سوری سامان یا اللہ غریبن یاری لاچارن یاری قرضس ادا کرن والی خدای آج قرض دارن قرضس ادا آج قرض دارن قرضس ادا آج سانس نارس گلزار سان ماج بین آباد سون عیال آباد یا اللہ واتنا بیت اللہ کس کا چشوا آج چھو مانگن رات انچو آریا ٹائم تو ہی مسوچو واز کو تا پڑھو منگ منگ کریو خدا من جی کو دوسری بارگاہ میں ات کریو نیبار تو ہی مشنگیو ات مترائیو پاتھر ات تھیو مترائیت یہ تی رٹن باناش تو دیسو یود یمی ضرورت ہے سروج تمی آئی ہوشار بڑی ذکر ہے یا اللہ
لولن ون یا اللہ وادنا بیت اللہ خدایا وادنا بیت اللہ یا اللہ وادنا بیت اللہ یا اللہ آشنا یا مجلس وادو سری بیت اللہ اس کراو تد خانہ کعبس طواف یہ چھی واریا غریب خدایا یمن تمنا چھو مگر طاقت چھکن گسن یمن آرزو دلن من دل چھک پھٹنس ہومت یل حاج صاحب نیرن عمرہ کرن وول نیرن وہ غریب چھ دم پھٹ گسن دمن بت گسا مگر غریبی کنجس نظر پیون طاقت ما چھس آئی غریبن یاری کرن وال خدای آل وادنا اکسری بیت اللہ آل وادنا انہی جماعت بیت اللہ عرش والا اس وادنا مدینہ منورہ سانی دلو قرار چھو مدینہ سمست سانی دلوک شہجار چھو مدینہ من تشریف تھائیت آئی ربا آشمی براسی پاس وادنا اوت مدینہ منورہ تلائمین کریو خدایا وادنا مدینہ پاک سون اہل و عیال ہیت یمی جماعت کا یالیت کرتا سون شغم تقدیر بیدار از بلاو مدینہ منورہ از وادنا مکۃ المکرمہ چھس طلب گار یا رسول اللہ چھس طلب گار یا رسول اگر پج پڑ طلب چھو طلب مانے گو ژھاڑن وول چھس طلب مانے گو ات پڑ ونان چھ طالب العلم فریض علی کل مسلم و مسلمات پریت کج مسلمان مردس مسلمان خاتون پہ علم دین حاصل کرن فرض اتھے پہ طلب طلب مانے گو ژھاڑن ونیو ساری طلب مانے گو تمی ونیو چھس طلب گار یا رسول اللہ چھس طلب گار یا رسول آج بوجھ حیات النبی آزی رحمت نبی برکرم آز کریت محفل منور آج کر سینی دیالس منور آج امام حسن امام حسین سن پاس کری رحمت نبی منور چھس طلب گار یا رسول ہاو دیدار یا رسول لا اللہ دے چھس طلب گار یا رسول اوتن چھو ناظم پاریک ظہور صاحب بہت ایتن چھو محمد آسن راتھر چاکو کی من چھو دشونی محمد آسنس راتھر چاک کس بچیرس اولاد بان امی ظہور آمدہ چھو برادر بان پروردگارہ یم قادر منزتیم آزاد خدایا آج شب برات یم سوئی نوجوان قادر منزتیم آزاد یا اللہ آز کرو قادر منز آزاد آز کر اشتگاما منز آزاد چھس طلب گار یا رسول لا اللہ دی ار یا رسول اگر تو منگیو لولن دل سید کریو آلاو میں چھو امید حضرت فاطمہ سن پاس دی نبی یا جماعت دیدار آہا دیدار لا اللہ دیدار یا رسول اللہ چھس طلب آہا بے کسی چھم ساکت نال ول موت بے کسی
چھم ساکھت میں نال ول مگر لگی یحیی تن آر یا رسول اللہ یہ تن آر یا رسول ہاو دیدار یا رسول چھس طلبگار یا رسول چی حض باوی پنن پریشی کیا جی ساری دک چھ دیوان دل چھ دیوان آخر چھ رجوع کرن رحمت کس نبی اس کن کیا جی یسن کانچوی مٹی ہیون یسن کانچوی غمخار یسن کانچوی غم گزار تس غمخار تو غم گزار محمد عربی ہمیں دب سے حض پاوی پنن پریشانی سے حض پاوی پنن یہ تن آر یا رسول سے حض پاوی پنن پرے کیا جی چھک میں رازدار یا رسول آہا چھک میں رازدار رسول چھک میں رازدار یا رسول اللہ دیدار رسول چھس طلبگار بس خالقان دوان عالمان کرین خالقان دوان عالمان کرین سیحد مختار یا رسول واہ واہ سیحد مختار یا رسول ازہاو دی رسول ازہاو دیدہ یا رسول چھس طلبگار یا دبوز یہ نہ جانے پھلی ہے میں لول باغ بڑی بڑی یا رسول اللہ بیداری سان یا رسول اللہ یہ نہ جانے پھلی ہے میں لول باغ یہ نہ جانے پھلی ہے میں آہا گلت گلزار رسول گلت گلزار یا رسول ازہاو دی یا رسول اللہ چھس طلب یا رسول ہاو دیدار یا رسول چھس طلبگار یا رسول اللہ ہاو چھس طلبگار یا رسول ازہاو دیدار یا رسول یا اللہ بیمارن شفا حاضر بیمارن شفا سائل بیمارن شفا یت محفل نارز گلزار یوت یون والن یاری حاضرن کر یاری مولا تھاو یت منگنس اجابت یت پرنس اجابت پروردگار سنس نارز گلزار یت جماعتس نارز گلزار آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین معزز و مکرم بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو و حضرت مولانا عبدالحمید قادری صاحب
نگران دارالعلوم شاہ ہمدان ٹکرو و حافظ صاحب و اوقاف کمیٹی جامع مسجد حضا، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دور پیٹھ یمن والوں، مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ واسن الجزا فی الدارین والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی حسکن چھو بہت حمد و ثنا یہ میں اللہ تعالیٰ اسیت بابرکت بعظمت جامع مسجد شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ سندر جمع گسنو توفیق عطا کر بے بنی اللہ تعداد درود السلام آقائے نامدار احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس رحمت کس نبی سمن ازداق دار امتی شی اللہ تعالیٰ دین حق ونک توفیق حق اس پر دین عمل کرنک توفیق۔ معزز حاضرین، کاہی بج پر ووت تو تبلیغ بوزن الحمدللہ آج سے مانگنش رات چاہے ذکر اللہ کرو، ذکر رسول کرو، توبہ کرو، واز پڑھو، تو اس ساری یمو رب سن بارگاہ میں شبیہ دارن سوچ اللہ تعالیٰ تھینو یوتین قبول آج لیکھنو شبیہ دارن سوچ یم عرضی چھو اللہ تعالیٰ کرنو تمن تمام عرضی اندس کر۔ معزز حاضرین، یت رات اندر اس ونکن جماشی یت ناو شبی ونیو ساری شبی برات اور یہ 15 شعبان رات 14 دوست تاریخ اور شب شیون 15 رسون یت ماہ شعبان اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دپن یوت اس احترام کرن، یوت اس قدر کرن نبی صاحب یت ماہ شعبانس یلی رحمتک نبی اوس یت مز روز در روزن اسوس باسن حضور ترائن کہن دو تم روزن مکمل رتس روزدار۔ یوت اس احترام کرن ماہ شعبان کس رتس کیا اسی آت خوشی من کہ یون وول چھو ماہ رمضان المبارکہ اور اللہ تعالیٰ چھو یت ماہ شعبان از من لا تعداد گناہگارن کرن گناہن آز کر تمی وسیل استی گناہن مغفرت۔ مگر بڑ غور سان کات سماعت کرت وچھن پنن مقصد اصل مقصد چھو سون یوتین یت شبس من کہ اس کرو خدا وند قدوسس یت رز من منگ منگ زار بار پنن گنہن منگو معافی دیو عظمت وول رب کر سانن گنہان مغفرت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دبن فرمو جناب محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میانو صحابو اذا کان لیلت نصف من الشعبان یلی مائی شعبانو نصف تاریخ شواتن نصف شعبان رات چیون یتھس ونن شبی برات من نصف شعبان زہس چیز 15 دو پات 15 دو بوٹ 15 شعبان رات یل یون اس نبی سب کرن بیان حضرت عائشہ کرن روایت کی نبی سبن فرمو یہ کلام فرمو پت کیا اسو کرن یلی ماہ شعبان 15 رات آس تو اینش یون وچھن اسو ماہ شعبان رات حضور فرمو فقوم لیلہا
شباش فقومو لیلها بیدار روزیو یت راتس روزیو بیدار فقومو لیلها ات راتس روزیو قیامس اندر رکوس اندر سجدس اندر تلاوتس اندر ذکر رسول کریو عظمت الہی کریو بیان شان نبی کریو بیان پروردگار سندن ٹاٹھن ہن ذکر کریو یت راتس روزیو کن پٹ توئی بیدار نوافل پڑھیو کام بے رکوس من پڑھی سبحان ربی العظیم کام بے سجدس من پڑھی سبحان ربی اعلی کام بے اتحیات سندر پڑھی اتحیات للہ وسلوات یہ پڑھ تو خوش گسی راتس روزیو شباش راتس روزیو فقوم لیلها یت راتس روزیو کات راتس شب برات اندر یہ حدیث کو بیان کرن بروایت عائشہ صدیقہ ام پتہ دویم پہلو فرموک وصوم یومها راتس یل کیا روید بو شباش راتس روید بو وصوم یومها ما روزیو صبحن پت روزدار راتس روزیو بیدار قیامس مز رکوس مز ذکر مز کریو خدای سن ذکر کریو منگ مگر صبحن روزیو روزدار اخ دو درود سے ماہ شعبان مز حضور فرمو زن رودک اکس وریس روزدار یہ فضیلیت ماہ شعبان اندر اکس دوہس روزدار روزنس فرموک راتس روزیو شب برات قیامس اندر رکون اندر عبادت اندر شب بیداری اندر وصوم یومها مگر یل پگا نیرک یل فجر ٹائم نزدیک واج ادی وجہ دھوز بد منڈا کھج روز دوہس روزدار یت من کیا دلیل چاہی یت من جو اللہ تعالی سن یل آج صدہیمی شعبانک غروب آفتاب سب دیو صدہیمی شعبانک غروب آفتاب آج شامن یعنی پر شب شروع یل غروب آفتاب آو نبی رحمت فرماون غروب آفتاب آو مگر یہ تھاو یاد غروب آفتاب گو کھڑا طلوع آفتاب گو غروب آفتاب چھپیو اللہ تعالیٰ وہ اول آسمان کود وہ نبی سب کرن بیان دبن یل رب العالمین اول آسمان گوڑنکس دنیا کس اول آسمان اس بیٹھو گوڑنک آسمان یل اول آسمان پروردگار وہ نبی سب فرماون میانو صحابو ہم بچو پروردگار اول آسمان وزدالو کرن حال من مستغفرین فاغفر لہو وشکم کلام مگر ام کلام چھ درمید از دہن محمدی اشیم کمی بہم فکر ترن یم کلام اس ترن سیدنا صدیق اکبر اس فکر سوسی من کتن قدر اچھو باسن محمولی کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم توی وچھو یوچ نبی سے زبان یہ کیسا فاصل کن ساتھ نبی صبن کور خدا صبن بدلون کی دبن نبی صبن کور یہ پنی زبان کلام لہذا یہ نبی سن کلام بدلاو نبوئے وہاں کربتی یہ میں نبیان اعلان یوتوس نبی سن جسا دہانس رش کرن ذات پاکی حضرتی وہیں کیا فرمو پروردگار سن محبوبن دبن اولیاء آسمان جو پروردگار وسن حدی شکرک دیون رب العالمین پانیاز حال من مستغفرین فاغفر لہو بڑھ سمجھ جو کا جوان کرن گور بزرگ کرن گور آخ انسان اس رات یوڑائی منگن ربا میانن گنہن مغفرت ایسنا منگن پتوزک سوچن قبول کریا خدای دعا یا نہ کریا رات اوسک یوڑائی گسن کانسی بلا تشبیح مثال سمجھاون باپت اوسک گروالس دستخط دیون دروازس پر گسن ٹھسرائی کرن آئی گروالی درواز مسراو ہے دلیل کیا دبنو سے تریش داما چاو
تریش داما مگر آج بھی گر وول بلا مشابہ بلا تشبیح آج بھی گر وول دبن اور جو بکنی زندشی گر وول آج انتظار دبن فینا شتریش یہ تھائی پوچھی پروردگار آج ونن رات و جل دبن میکر اگر آج بھی نتسے مگر مغفرت آج ہی روک دبن حال میں مستغفرین